अहानबदा मरु ओइबा पाउ अथौबा पेबम चितरंजन लेखिदबगी 15 सुबा निंगसिंग थौरम MSF ना सिंदुना मियामगा लोइनना पांगथोखरे। अथौबा चितरंजन ना पामजरंबा सिंह अदु फंगननबा MSF ना मियामगा लोइनना होटनगनी हाइना MSF की प्रेसिडेंट ngaryangbam milan na haikre। पुवारीगा सागोन नरिबा थोंग नंबोनबी लेंगाकना मित्यंग संघौद्रबदी ngasigi khunai asidagi mangkhiba yana leire। amadi mahairoi bebisna misigi langla langjing puthoknaba miyamna khongjang sangsinba leptri। खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुंगथिल की पाउ मित्यंग ताबिरिबा सिंगबु बिद्यापति मयांग लबमना तारामना ओक्चरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी। अथौबा पेबम चितरंजन ना ह्यूमन टच ओइना लेखिदबा चही 15 मपुंग फारकपगे दिंगसिंग थौरम ngasi मणिपुर स्टूडेंट फेडरेशन MSF ना सिंदुना पांगथोखरे। अथौबा चितरंजन ना पामजरंबा सिंह अदु फंगननबा MSF ना मियामगा लोइनना होटनगनी लोइनना मफम खुदिंगदा अवेयरनेस सिंग पांगथोकलगनी हाइना मणिपुर स्टूडेंट फेडरेशन की प्रेसिडेंट नारयांगबम मिलन ना फोंगदोखरे। थौरम अदुगे सरुक अमो ओइना लेखिद्रबा अथौबा पेबम चितरंजन की पोकनफम लमदम सेगारोड तखेलंबम लेकाई TYC ग्राउंड मपुंग ओइबा थौरम पांगथोखी। लेखिद्रबगी अपोकपी ममा MSF की प्रेसिडेंट मिलन अमदी अमुको की प्रेसिडेंट PH देवान शर्मा यावना इमालुप कयागी लुचिंगबा सिंह अमदी माहिरोय सिंह कयाना लेखिद्रबा अथौबा चितरंजन की फोटोदा हैकत लेकत तंबनम मपुंग ओइबा थौरम ओइखी। मदुगी मतुंगदा DM कॉलेज फावबा मियामगी वा ngang खोंगसत अमा चटलबा मतुंग मपुंग ओइबा थौरम पांगथोखी। DM कॉलेज ग्राउंड पांगथोकपा थौरम अदुदा मणिपुर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की एक्टिंग चेयरपर्सन KH मनी पोइरई लेमरोल मैरा पाइबी अपुनबा मणिपुर की प्रेसिडेंट इमा L मेमचौबी ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट PH देवान शर्मा अमदी मणिपुर स्टूडेंट फेडरेशन की प्रेसिडेंट NG मिलन थौरम मपु ओइना सरुक याखी। MSF की प्रेसिडेंट NG मिलन कुमजा लिसिंगनी मरी की अगस्त 13 मणिपुर अपुनबगी ngамखै कायबा यारोय हाइबा अमदी भारत लैंगाकना लमदम अस्ते चलाइरिबा अमुबा लोसिंग लौथोउ हाइना मियामना संगसिलखिबा खोंजंगदा मसा मतोमदा मै थाजदुना लैबाककिदमक थवाइना पोंथा पिखिबा अथौबा पेबम चितरंजन लेखिदबा नुमित असिदा अथौबा असिबु निंगसिंगबा अमदी इकाई खुमनबा उटपनी। स्टेट असिदा ब्लैक लॉ लौथोकननबा अमदी मिचम मियामदा अवाबा कया नंगलिबा असिगी मायुक्ता थौना फना लेपखिबा अथौबा असिना पामजरंबा वाखलोन अदु ngasiगी मिरोलना खंगनंग बगल लोइनना पांदम अदु फंगननब होटनबनी। MSF ना मफम खुदिंग चतुना ब्लैक लॉ की मतंगदा मियामबु वाखल ताहनब होटनरगनी। क्विज कंपटीशन डिबेट यावने अवेयरनेस कया सुपीरी मखाताना सुपीखिगनी। स्टेट असिगी मियामना थेंगनरिब चैथेंग कया असिगी मरु ओइबा दि ब्लैक लॉ असिना पीब चैथेंगनी। मसिना MSF ना लुमना लौबगा लोइनना अथौबा असिना पामजरंबा अदु फंगननब होटनबदा अइखोइ पुमनमकना थौदांग लै हाइखी। हिंगनबगी खुदोंग चाबा पीद्रबा लमदम अमदा मतौ कमदौना अखोई लारि लाइसु तमदुना लैगदौनो अखोई महै मसिंग तमदुना लैगदौरिबा महैरोय सिंगना अखोई हिंगबगी हक लैत्रगदि अखोई महै तमुबगी कानाबा लैत्रे हाइबा अदुगुंबगी वाखलोन अदुदा अखोईगी मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन अमदी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑफ अलायंस ऑफ मणिपुर की बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी अहम अखोईगी हारिबा लुप अहम जिगी अखोई एडवाइजर होइना अपुनमगी सक्तम अपुनबगी खोलाव लौबिरंबा अथौबा पेबम चितरंजन मंगांगना मियामगी महत सिलकांदा माना कथोकपिरंबा अदुगी थौना अदो खोइन उच्चबनी अथौबा सिना पामजरंबा अथौबा सिना निंगजरंबा मागी मंगलान तंगदु लैताबा मणिपुर अमा अमुबा आयन की चैथेंग फंगदबा मणिपुर अमा अखोई महैरोय सिंगना मनिंग तमना महै तमजबा फंगबा राइट टू एजुकेशन हाइना भारत की लैंगाकना पिबिरिबा भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ना पिरिबा मिपम खुदिमक लारिक तमहनगदबनी हाइबा अदुगुंबा हारिबा एक असिगी राइट असिगी ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स से मसी मपुंग फानना होनबदा पालिबा मणिपुर की लैंगाक लोइना लोइना मयोल की लेरिबा लैंगाकना मसी अखोई अखद ममियंग चंगबिदना मियबगी हिंगबगी हक बेसिक ह्यूमन राइट से हाना पिबियो थवाइना पोंथा पिगिबसिदा
MSM सही तरा मंगारक सूना सिलबिरकपा थौरम खुदिमक्ता इमुंगी साइटकीसु करीमबो नुंगाइतबा पेंदबा लेजदे मखोइबु पुंगनिंग हक्चांग थवाइ याउना थागसरी पुनमक मोइबु सही खुदिंगी लाकपा कुमोन खुदिमक्ता ngamba oisanu haina aigi saita ki moibu mangon pijari Amaromda MSF Bisenpur District Committee na susindana manaba khunai ama puraknaba Manipurda apaspa 1958 thamjinbagi mayokta miyamgi damak punsi katkraba athauba pebam chitaranjan leikhidabagi taramanga suba ningsing thoram pangthokre thoram madugi saruk ama oina Bisnupur Konung Lairembi Chingkhongda leiba athobagi khubam amadi athoba asna Bisnupur Kaithel da thawai katkiba mafam aduda miyamna haikat laikat tamduna ikai khumnabu utkre haikat laikat tambagi thoram athobagi imung manungi miyoi sing MSF ki president Anzi Milan amukogi hanigi president Dr. Y Mani Khuman UCOBIT ki president TS Norendra Maira Paibi Lup Singh amadi Manipurgi mafam kayadagi lakba miyoi sing amadi mahiroi sing na saruk yakhi MSF Bisnupur District Committee ki President M. Bidyanandana athauba asna miyamgi damak kathokhiba mathau nabu ikai khumnabu uttuna haikat laikat tamliba asi sahi khudingi lepa leitana pangthokhigani haikhi Lamdam asidagi sakyang mingsel oiriba Imphal Khwaramban Kaithel fauduna cheliba Nambul Turengi mathakta sariba Manipur gi puwariga sagonariba thong nambolbi ngasidi Yangsin binaba kana laitabagum yanghaidaba phibam amada lairi thong asiga saruk ayamba machet ningkhairak liba asi mari lainaba singna athuba matamda yangsin bihaudrabadi kana su taklamdana madom ningkhairak pa yai hiramaski matangda TOMTV ki akhanaba paudam ama Lamdam asida khundariba phuruk khudimakki puwariga sagonaduna lengdraba lan ama oiriba thongnambonbi asi Maharaj Chandrakriti na palingai kumjali singamga chaniphan yankhai marida Nambul Turelgi mathakta sakibane adubu ngasidi yengsinbinaba kana laitabana thongnambonbi gi maruiba saruk kaya namthakiba machet kairektuna isingna senthakiba tanatana thong asigi khonglambi satfam oiriba sarukta komgumna chauna horakbana maram oiraga yenghaidaba phibam amada lehori Matam sangna tumduna lairuraba Manipur lengakna kumjali singamga chamapan marifutara nithoida mikap thoroktuna thongnambonbibu Protected Monument under the Manipur Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1976 ki makhada ngak senduna thamgadaba mafamni haina miyamda lauthoktuna khangankhi adubu makha tarakpada kumjali singani ahumda State Superintendent of Archaeology na Imphal Municipal Council amadi DSP Traffic Imphal West City kya iduna thongnambonbi gi mathakta lalonbi kya na potsa yonfam kaithel onthorpabu thingnaba khangankhi Archaeology loisangi maikaidage hanjin haijabadage kumjali singani tara mangage September thadage IMC amadi police na thongnambonbi gi mathakta potcha yolambasing takthokhi adubu thabak oina onthokpadi ngamkhide mafam aduda non manipuri sing yauna masing yamlba hawker singna electronic item kya gi yonfam onthoktuna lakhi mamang thada nongkana chuduna ising ichau thokiba matamda thongi maning thangba saruk namthakiba amadi mayai chabukta kintharakpadage komjau gumna hoduna leikibadage police ki kangbuna ngasidi thongnambonbi gi maning mamang animak sambal khajinduna thambanatana kanana su mijing changbidana lehori nongmadi soidana khanghaudana kintharakpa yana leriba thongasi ngasigi lengakna athuba matamda mideng changbaga loinana semjin hogdrabadi tungi mirolna thumbu thong lerami haiba khangdabaga loinana lengak asibusu soidana warona pham oihogani haibasi ningsingba mathau tari hojik oiriba thumbu thongi saktambu uraga kaithel fambi imai belsing amadi miyamna penda bawafum kya TOMTV da thamlakhi Thaina kogi ahal laman ningdau palingai degi oina leirakwa thongni adubu tektana tawbachida hujuji ki amata semjan bidre adana yaragadi masi athu matamda semjan bina baina koina semjan biba pamjai phajaba mawongda semjalaga diosal oina thambiba pamjai koina mafamji muttana bagi oina thaina degi hona lakwa ponina thaina ahansingna di mobile TV leitringai matamda di mi ngaina basi samuma khong thongnambonbi hainarami masi mangkhibadi pamui manghan bidanaba athuba matamda semdanaba haijaningi hiram asigi matangda Art and Culture Minister L. Kumar ga akhanana unaba amada hojik lengak asigi sel thumgi phibam phatabana maram oiraga thong asi semjinba ngamdabani madugi sumathakta thong asi ariba matamgi oibana semjinba matamda experts singi mathok tarakpadage Deputy Superintendent Archaeological Survey of India da aiba serol thakre haiba yauna wafam kaya phongdokhi
historical or Makali monuments, hot never ganda, we need the helping hand of the expert technicians. The expert technicians say, historical monument or Banana Archaeological Survey of India, which is the apex body, apex authority. Chumba Yankin Nanaba, Madda Quena, Magi to pay a deputy superintending and archaeologist. She is a Gasibu Koliva, a whole notice of Koliva, Mizoram station over Mizoram Ajola station Todana, office Hangiva Makalgi, deputy superintending archaeologist, Quachi team Iraga, Moilonga Saitagi, authority Saitagi, experts in Tabiraga, Masi Amton measure repairing Tokyo and see. Masih aku na yang bukan aku kedua no why we are so hesitant. Aku na tahu dana mi kau kedua na hab dia gede. Masih lari mesti atau instruksi ke mana dah. Malam dia sudah jauh sih. Amang yang anjing le so kau dah tinmung yuwayu di situ hampir mi masih lime surki itu mami ham tahu ke siapa ni hai pun hampir mi. Almain tahu na asyik aku na bukan dah. Lagi beja krek cencat pun madu mi ham tu. Madu dia aku examine tahu bukan masih dia jauh sih. Aku lagi cek mati kumba, ada surki kumba, atau sabo itu punya na, kita ni kau na technical loiba, atau hujaki etam sat hijin bi, semen hijin bi, sinat tu pada, han lagi belai diba monumento madu ki, exactly madu mungkin terkesu madu kemana, bamau pada, aku na madu gitu repairing tu kita punya na, aku kita technical loiba mungkin expert dah lagi na, hawa lagi, aku hari mungkin authority aku cek ire, and now we are waiting for their response. Aduna waisana betul nama ini kan berarti yang thuna masih historical monument ori makal jaga se yang jinnana ba amasuk matu expert matu semni nana ba maki financial kalosang matu yauna malakan yang kalau yang thuna sem ngamgani helpagi thajabale but till then we are waiting for their good response. Ngasidi khwaramban kaithel mayolda lairiba thongnambon biasi matam chana mityeng changhongdabadagi nongmagi fibam sokchilakli mapu pandraba lengak amagum yengsinbinaba leitraba lamdam amagum protected site ni haina lauthokraba thongnambon biasi sel leite haiduna kayam kuina semjandana thamgadoribano haibasi achoba wahang amadi oiri video journalist Govind Galoinana paudam charibe Elizabeth Times of Manipur thongnambon bi Andro Kendragi Manung San Bangarian dagi Yadi Pok Pawgi Lambi Paring, Lengangna Sembi the Bagi Mayokta, Ta Asikitara Maridagi, Sangsilakiba, Lambi Tingbagi Kongzang Nasisu Sangsili, Koi Saunerba Maikai Adongi Miamna, Nasisu Ayukpung Nipan Lom Taba Matam dagi, Yadi Pok Lai Manai Tong Kong dagi, Ngarian Pawgi Lambi, Taukai Baga Loinana Miamna Lambi Mayai the Uwasing, Mai Tadano Kongjang Sangsinki. Imphal More Lambi Paring Tengnopalda ngasi ayuk khangaudana chingning khairakbadagi lambi sathok chasinda pung khara khudung chadaba thokre adumoinamak lambi paring adubu semjin bagi thabak chathariba company gi sinmi singna kintharak liba ching leibak sing adu lokthok laba matung mahusagum lambi fauna khre hairi Ipsana Sinduna ngasi Tengnopal District ki Kwata Village Community Hall the Health Awareness Kam Mega Free Medical Camp listing ni taramapan pangthokli camp aduda mioi kaya layeng baga loinana hidak langthak sing lem na yen thokhi thoram aduda saruk yakiba Ipsa gi President Joy Konthau Jamna lamdam asigi manung hanjinba layeng bagi khudong chaba ningthina phangdaba mafam singda changsinduna free medical camp kaya pangthoktuna lakli Madugi Sharuk Amo Oina ngasigi awareness kam mega free medical camp asi pangthokpani haiki. Laikhidrabi mahiroi babysna misigi asumba langla langjin puthu haina lengakta taksiladuna Cine Actors Guild Manipur na sinduna ngasi thangmai ban thau ground da wakat mifam sathakre. Cine Actors Guild Manipur gi members sing amadi luchingba sing na saruk yaduna chathakiba khongjang aduda Mahiroigi punsi amadi career kallu justice delayed is justice denied amadi babysna misida rasniti tawbiganu haina iba placard sing sizinaki khongjang adu da saruk yakiba Cine Actors Guild Manipur gi President Al Lokendrona lengangna athuba matamgi manungda misi asigi langla langjin puthokpiu lamdam asigi mahiroi singi punsi kanbiu amadi maning tamna mahimasing tamba phanghanbiu haiki Mahiroi babysna gi misi asigi Asumba wayel lama hauji phauba puthokpa ngamdana leibese masida lamda masigi praja ama oina akhoi mayam do phawriba wakhalon do mayam da
utnabagidamukta akhoi yamna chamba yamna achumba wakholon amaga lonana ai kanamta gi akhoi side te lepsa benatade government gi against lebasuna chadi babisna gi misi asi suicide ni hairpa gumba mathanda sijabani haibugumba ane kana gumna murder ne haibugumba akhoi da che mayam lebase masi akhoi da su yamna nungai taba raja ama oina akhoi yam nungai taba phaujai matang asi da su mahiru singi punsi kalu mahiru singi career ma khanbiganu loinana ibemam babisna gi misi asi gi achumbal langla langjin do achumba wail do mari lena bo authority na puthok piu mayai kaba nisagi mayokta SCDC North AOC na sangsilakpa khongjanggi saruk ama oina ngasi numit yung bapung 12 rom taba matamda North AOC gi akoibada satharakhiba drive ta number 4 ka konana nupi ama phagatkhre faraba nupi adu Churachandpur gi new lamkadagi mimi mejo mapuroiba laikhidraba paupu mejo kawi mangoldagi number 4 Peace Kuntra Fangle Hairi ngasigi drive adu da saruk yakiba SCDC gi president Ramthar Kaisingna North AOC gi area da mayai kaba nisa sizinaba amadi yonbagi changwang khalakbadagi committee asina mamangdagi khongjang asi sangsinduna lakhibani makhatana su sangsinkhigani masing yamdaba nisa gi potlam singa loinana phagatlaba miyosing police ta sinaba matamda police na lawsin biu yadabagi thodok kaya su thokli masi mari leinaba singna mityeng sangsin biu haiki akoigi huji ki akoigi sarkar pairiba ruling हाइबदे अखोगी इकाई खुमना मतिक चारबा अखोगी लेरिबा मिनिस्टर मयाम सिना मसिगी से कितंग मियंग संगबिरगा कोइदिगी नमथीरबा तुगजरबा नेना मयाम न खल्लेबा ACDC क्लब चथरिबा ड्राइव की एरिया से मसि अमतंग सेंगदोकपदा मतेंग पांगबियु हुजी सु अखोई क्लब नसु सरकार ते कोई मतेंग मपुंग फाव फंगद्री अदुम अखोई मतेंग पामजे लाइकाई सेंगबदा एरिया सेंगबदा मसि हार्ट ऑफ द सिटी ने मसी मफम सिदा मोलिबा मयाम मणिपुर मुपुमगी ओइना सिदा लोइन मोलिबिने दुना मसी होजिसु चथखिगिनी ACDC क्लब ना कोइ तत्तना चथखिगिनी हबसे मयाम द स्माइन सु अपील तौनिंगी भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लेखिदबगी अहानब कुमोन पालन ngasi कांचीपुरदा लेबा बीजेपी मनपुर प्रदेश की ऑफिस ता पांगथोखरे लेखिद्रबगी फोटो दा हैकत लेकत तंबना थौरम अदुगी मपुंग ओइबा सक्तम ओइखि थौरम अदुदा सरुक याखिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना भारत के प्राइम मिनिस्टर ओइरंबा लेखिद्रबा अटल बिहारी वाजपेयी ना लेबाक असिगिदमक कथोकलंबा अनौबो वाखलोन कया पुथोक्तुना मालेमगी लेबाक सिंगदगी मांगजिन थाबा लेबाक अमा ओइनबा मंगलंबा मंगलान अदु अइखोइना थुंगहन्ननबा होटनामिनसी हाइबा यावना वाफम कया अमसु फोंगदोखि मतमदुगी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ना मा प्रेडिक्ट होय 1957 की पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ngang मागी स्पीच तारबा मतुंगदा जवाहरलाल नेहरू जी ने करी हाइगे द मसी नोम नत्रग नोम भारत की प्राइम मिनिस्टर वर पयाबा मिनी कोय डायरेक्ट हाइगी मान डायरेक्ट हाइ नेहरू जी ना अदुना नि ngasai मा भोट कादनब कैंपेन तौबदा नेहरू हो यावी अहानबगी कागिदबदो अदुना फैक्टर ने ना हाइगी अनो वाफम खरसे थमगा अखोइसु मयामगी लेबाकी ओइबा पार्टी की ओइबा थबक चंगगा पॉलिटिक्स सोशल वाकर ओइना चंगुरबनिना अटल बिहारी वाजपेयी मकी स्टेटस यौबंगमद्रगसु माना तौरम्मिबा ngasi akoina mabu latliba thamoi sengna magi damta akoina pi taba ngamiba sigi saruk amatta warsu ani da warsu khoi mayam punna matung inna ba hona minasi थौरमदु राज्य सभा के MP सु ओइरिबा पार्टी के प्रेसिडेंट KHS भवानंद अमदी अतै मकोक थोंबा थौपुब सिंसु सरुक याखि मखा ताबा पाउ पिजद्रिङैदा ब्रेक अमतंग लौजरी लाखलिबा आगस्ट की टांग कुनगमरी कृष्ण जन्म नुमित सवानी कंगलाई ग्रुप ऑफ इवेंट मैनेजमेंट ना सिंधुना पांगथोक कदौरिबा तप्ता म्यूजिकल कॉन्सर्ट असिदा मयाम सुंगसोय सोयदना सपोर्ट तौबियु मयाम पुना लागा एंजॉय पुना तौबिनसी YSC ग्राउंड राजकोट एथलेटिक क्लब सुखोय सोय सिंजरगे मयाम सु येंबा ता पुथोकि तप्ता सुना जेरम Because if I
थांगमीबन GM कॉलेज रोड तलैबा GM डिपार्टमेंटल की अहान फाउंडेशन डे अगस्त 13 थोकले मसिगा मरी लेना शॉप असिदा फंगलिबा आइटम सिंगदा अखनब डिस्काउंट पिजरगनी अगस्त 13 की हौरगा अगस्त था असिमा डिस्काउंट असि पिजगनी पिजरिबा खुदोंग चाबा असि GM डिपार्टमेंटल द लेंसिन ब्रेक्टुना लौबियो फंगंजरिबा आइटम सिंगदी ग्रोसरी आइटम्स नुपागी नुपीगी अमदी अंगांग सिंगी ओइबा जोकी कैल्विन क्लैन मैक्रोमैन मैक्रोवुमन टॉमी हिल फिगर हाइबा ब्रांड सिंग असिगी फिरोल कया अमसु फंगबिरगनी Lengsin Biraksi GM Departmental Thangmeiban GM College Road. Contact number 97748588053. Studio 11, India's favorite salon and spa, now at Imphal. Our services are haircut, hair straightening, global color, body spa, hair spa, waxing, threading, facial and treatment, hand and feet care, makeup. Body massage. Studio 11, Salon and Spa Imphal. Look fabulous. Fitness World Building, Singzamai Mathak Chongtham Lekai, Imphal West. Phone number 0385 2440 ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯟꯕꯗꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁ ꯇꯧꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤꯕꯨꯁꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯦꯅ ꯈꯟꯅꯤ ꯑꯩ ꯅꯪꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯦ ब्रेक के मतुंगदा मखा ताबा पाउसिंगदा आसाम के फाइनेंस मिनिस्टर अमदे नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वेनर हेमंत बिस्वा शर्मा के कन्वोयना थेंजिलंबनी हाइबा थौदोक अमदा मोटर बाइक थौदुना लाकपा मियोय अनि लेखिद्रे अमना सोकले हाइरी थौदोक असि ngarang ahing pung 9 makhairom taba matamda आसाम के बेसोना डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा नेशनल हाईवे अमदा थोखिबनी लेखिद्रबा मियोय अनि अदु बिपुल मजही अमदी सुसन जोगदोला हाइना खंगबंगम ले अमदी सोकलबा अदुना सचिन ग्वाला कवि हाइरी कन्भोय अदुना खामलमदना चटखिबदा मियामना पेंदबा पोकनखी अमदी खोइसाउनबो उठखी पुलिस की मकोक थोंबसिंग लाक्तुना फिबम अदुबो कुपना सेनखी नॉर्थ लखिमपुर द इंडिपेंडेंस डे की थौरम यारुरगा हलकदा कन्भोय अदुना तेजपुर के लोक सभा के MP अमदी हानिगे असम के पावर मिनिस्टर पलब लोचन दासु यावी हाइना पाव असना मखातारी काश्मीर तंपाक्ता लैबा महई तंफम सिंह अमदी लेंगाकी लोइसंग सिंह लाकलिबा निंगथौकाबा नुमित्तगी महौसागुम हांगलगनी हाइना स्टेट अदुगी अथॉरिटी ना लाउथोख्रे जम्मू एंड काश्मीर की गवर्नर सत्यपाल मालिक ना हिरमसगी मतांगदा ऑर्डर मा थोक्तुना खंगलखिबनी तपना तपना लैंडलाइन फोन हाना मथौ तौबा हवलगा मोबाइल अमदी इंटरनेट सिंगसु अमुक मथौ तौबा हवनबा खोंथांग लौखलकबा याय हाइना थाजबा याबा पाव अमना हाइरी पनबा याय आर्टिकल 370 लौथोखिबा नुमित्तगी काश्मीर द CRPC की धारा 494 चलाइदुना अकनबा अथिंगबा थमदुना लाखिबनी आर्टिकल 370 की मखादा जम्मू अमदी काश्मीर स्पेशल स्टेटस पिरंबा अदु लौथोखिबदगी मायोक्ता सुप्रीम कोर्ट ता थारकपा पिटिशन अमा ngasi इंडिया के चीफ जस्टिस रंजन गोगोइना लुचिंगबा जज अहुमना साबा बेंच अमना तारबा मतुंगदा पिटिशन अदु असोइबे मयाम अमा यावी अमदी मयक सेंग वाटली हाइना फोंदोरखिबगा लोइनना पिटिशन अदु कक्थटख्रे पिटिशन अदु थारखिबा लॉयर एक्टिविस्ट ML शर्मना पिटिशन अदु खरा सेमदोकलगा अमुक सुप्रीम कोर्ट ता खनबिनबा थारखिगनी हाइखी अदुबो काश्मीर दा हौजिक ई पाव फोंगबा थिंगलिबा असगी मायोक्ता काश्मीर टाइम्स के एडिटर अनुराधा वासिन न थारकपा पिटिशन अदु लौखत्तुना खनखी मदुदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल न सेंट्रल गे महुत सिंधुना काश्मीर दा हौजिक महौसागी पुंसिदा तपना तपना हंजिलकले हौजिक मक्की ओइना यंगसिनखिगनी हाइना मखाताना थमखी यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ngasi इंडिया के न्यूक्लियर हाना सिजिनदबा हाइबा पॉलिसी अदु ngasi मकेदे अदुम लेंगदना लेरी अदुबो लाकदबा मतमदा करी अहोंगबा लाकदगे हाइबदुदी तुंगदा ओइरकबा फिबमगी मखा पोनगनी हाइना फोंगदोख्रे इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट अनि तौखिबा राजस्थान के पोखरान आर्मी स्कॉट मास्टर कंपटीशन लोइसिनबगी थौरम यावबा लाकपदा फोंगदोरखिबनी
मफम अदुदा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंहना इंडिया की हाने की प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयीना लैखिदब चही अमा फारकपगा मरी लेनना लुचिंगबा असिगी मफमदा इकाई खुमनब उतखी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोती कापुरना क्लासरूम द महिरोई सिंगदा कराटे तौबगी वीडियो क्लिप सोशल मीडिया द वायरल ओइरकबदगी फोटो अदु त्रिपुरा टाइम्स न फोंगलुबदगी ओजा अदु सस्पेंड तौख्रे खोइसाउनरबा ओजा अदुना लुचिंगबा खुटपू अमना ngarang numidang agartala da फोंगबा त्रिपुरा टाइम्स की ऑफिस दा लांदारंबता नतना स्टाफ सिंह फुरमले लोइसिलकपदा मरोइबा पाउ मुखन पिजरी अधौबा पेबम चिचरंजन लेखिदबगी तरामंगा सुबन निंगसिंग थौरम MSF न सिंधुना मियामगा लोइनना पांगथोखरे अथौबा चितरंजन पामजरंब सिंह अदु फंगनब MSF न मियामगा लोइनना होटनगनी हाइन MSF की प्रेसिडेंट ngaryangbam मिलन हाइख्रे पुवारीगा सागोनरिबा थोंग नंबोनबी लेंगाकना मियेंग संहौद्रबदी ngasiगी खुनाई असिदगी मांगखिबा याना लेरे अमदी महिरोई बेबिसना मिसिगी लंगला लंगजिंग पुथोकनबा मियामना खोंजंग चंगसिनबा लेप्ट्री हौजिकदी टाइम्स ऑफ मणिपुर न पिजब नुंगथिलगी पाउ मतंग से लोइसिनजरे अहेनबा पाउग लोइनना निमिदांग पुंग मापल दा मुक फंगबिगनी